ubata patut ma ibagas malas ni uhur hita haganu bani panorang natal tasadarion sihol amunanta sonahama panjalota bani partubuh ni Tuhan Yesus ai ibagas uhurta janah taridah doai bani tanggung jawab ta sebagai warga gereja di tongah-tongah ni keluarga apa i masyarakat. Malas tumanduru bani pesta natal tasadarion anggona paik ihu tumbani nokan banggal matongon Tuhan ubata tapi halangi gue apa sepikir hono rado lupa diri dan tanggung jawab ngadep nyakuon. Soon si Maria kasirsir dari anak ni Yesus sonai maho panggulukta dari anak ni Naibata di tonga-tonga gereja bani tupuan apa bani masyarakat asal jumpa karo sohi Naibata marhite pambahinata mar mega-mega do uhruhu manjalong Yesus si paluain nadok tubuh di dunia on tubuh ma Yesus in ibagas uhruhu tubuh ma Yesus in ibagas uhur tahaganuk ase iya ma nagabe si pambawai bali ganuk lakata gabe si piliwan ma bali goluku bulat ni uhur pakon hapor saya on si Maria ai bani naman jalo hatani malaikat ai tonggor ma jabolon ni Tuhan doa ipuji tondui hudo Tuhan mar megah-megah do tondui mangidah Naibata si paluah au Hupa bulan ma tong-tong uhuru hudo pakon ma goluku hubali Yesus porini pepani sudo pakonon tapi por saya doa bakalan do holong pakon pangrupion Tuhanin marimbang na hudo pakonon sonai ma hapersayaanku mahite natal sadarion halani bakal ni holongmu na roh kugenan sadarion halanyai managutanari halanyai pikir mahanan kita paha gari harus dumyo ase gari alatmu hanami tongtong endah gari sakti na pamalas kun kuburmu amin. Menyenangkanmu
Mari